Mega. Kunetinto lengicela siticoce nje bazalwane, tidabese-ke tiyasisita. Umfundisi uthi bonile uyatibona sesithi nawe asiphephise kito. Ngihlale ngisho ngithi Jesu wami lo inkosi abefundisa ngama-parables. Kuthiwa a parable hides the truth. There is a truth in it, but nje tinto taNkulunkulu funa ukuthi you dig, ngeke ukuthi khanze tsencancanana, you pay for it. Lokho bazalwane siphila ngako, wena nje unje kude longakuthola nathi ngivumala. So asicaleke, yabona kunalezinto nathi but ngidawubekisa nje ngaloku lo bese phindze kwenta liphunga. Kuyendeka umuntu lomunye ukhanzakala ukuthi uyahamba bamfake lipegs la ngemuva abantwana la jezini angeva bamhleke-ke lo munye babhale bamnamathisele sonke nje sikhule kubo science lab ukhanzakala ukuthi bantu batawuthatha nceke kusebusika bathathe liphepha nceke babhale nje ngeke ngikusho la ukuthi uyakwazi nawe mhlawumbe wazokwenda so ungathayipha nje lapha sicoce bazalwane. Babhale nceke bathi bana kagezi bani uyanuka bese ngesalotable liphepha bayalifaka la kule jacket uyahamba lo muntu akaboni. Kwesibili nemoto noma umuntu kuyendeka anyathele amabhosha angaboni sibathe sive liphunga kukodwa lokho ticathulo nalokunengena ongakufaka eBhayibhelini kuMateyu 16 Peter uyatikhulumela nje umfana abantu kanisa kunalamabhosha uthi Jesu get behind me Satan. Abengathi Peter sikuhlanganisa Ephesians 6 nakathi asilwe nanyama nangathi bazalwane ema-couples babenamaka ukuthi ukhanise bashayene noma yini uma anti wakho usidudla noma uncama nilapha ekhishini nicabanisa ingcwangu sekunje kahle lokubekisa laba bathi dudla lo muntu noma lo mkhono wakhe ngoba bomake labakhulu usihamba wathi khufu khufu nalethi neBhayibheli asilwe nanyama nangathi lisho lokho ukuthi akusiyo lama body features, there is a spirit behind. Ngiko-ke iBhayibheli liyasiniketa Mateyu or rather Marko 3 na Luka 11 uthi Jesu you must first bind the strong man. Hlale ngisho ngithi uma nje la kalozitha ungamemeta hey udikelani kunatha tshwala kutsakwa yekelani umthakathi lento lena the effect le spirit lo moya wetshwala nebuthakathi kudinga iprayer kuze kudamathiseke singabekisa ngalokuningi bathi manti na paraffin akuhlangani so kunelive la kumoya la into diphekwa khona sekuthi-ke bazalwane ngakhuluma live la kumoya I understand bazalwane yahla kakhulu level elive nekuthandaza nawe nje bazalwane mukela Jesu hawu angasuka umathupha ngiko ukuthi asingafika into ledvute lesicalile abantu bayigijimele ngoba bayifuna lofuna uyibhadalele ngiko nje bazalwane kunento labachafatha khona begula sebagezile nje bangayi kuyogeza yabona nje laba labathi dudla locabanga lo muntu nakakhumula geza athi korobha uyabona nale la ungacabanga khona ngabe licopho liyafika niyageza yini umbona noma sukuma la situlweni phindze nekudla nako kubekiwe yabona phela kupheka bekunene la ngabe wena ububona nje udla amakherotsi hamba uyiwacode uyowathenga esitolo wabuye washa uyele emabhodweni noma upheka ngabo handicast noma stove noma ke ngilapha entuthwini ubone ukudla kuyasetshenzwa ubonga nakubeka iplate uthi maye siyabonga catering kusiphekela so ngiya-understand sebekule bantu ngabe bachafada nje swagesi chafade nje chamuke kudla nalapha-ke nje lento leni ikhanza abazwane ba-relax nje bafuna lokwendelwa so inzabe yokusebenta so kukhona-ke zinani semhlanganweni ngushido sokala ka-10 ukuthi kuyenteka ekomidi naningi-7 bani nje ufikile lo moya ulukhuni namhla kakhulumeki libafathi bathuba inyama and uthi ungaphela umhlangano ngoba sathane uyashiyana bobuthi aboJudas wamshiya lo moya wabuya kuma-senses akhe sengibhithe umuntu engenacala wathatha insambo wawuthi khunga ngifundisile ngathi uyabona nje gesi nabe nje lokhu ungibukela ungilalela
nayi ifriji yahuma lapha, iyenteka nayo ithi icime. Naleli cingo lakho liya-charge-a lapha. But igesi ngeke umve umthinze nje lapha ugesi, ungabona kuchoka. So kune-currency that is moving there. Yeah, ingumlilo lento. Kanjalo-ke nalapha kuthi sengibekise ngaletha nama, kunyathele amabhoshi, sorry for that. Lokuthi lento ingene nje la emtimbeni, ngoba nemfundisi nakathatha umbhobho shumayela kusukume ishosha lapha athandaze, akusuye ngilolu gcobo laNkulunkulu. Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Uhlala kimi ngihlala kuye. Buka-ke, nguye nowenza umsebenzi. Ukhutha umoya, nomoya ongcwele uJesu bekawukhutha, phuma kuye. You dumb spirit. Nangu umfana athi iBhayibheli lamadimoni amkhinkithisa kodwa aphuma. Njengagesi, nje gesi singamkhutha la egodweni agesi sithi out, yabona nje labanye base bakwende badlala ividiyo. Because yabona nyalo, yabona lama TV enu utawucima. Ndazi ngegama kanti kunemvulo le e-service center. Wasitawubala 1 2 3 bese ngithi in Jesus name. Hamba wona gesi, washo njalo wachafata lo. Bathi yeah, bashada ndla umprofeti welithuba ufikile la eSwatini. Kanti kucinywele. But-ke asesekuthathe ukuthi yavele kungikho. Ngiyo lento lena ukuthi ngeke egesi uthele emanti noma yathi lo gesi lona. Mcime nje le. So kunatinto emndenini kuhle kungakhulunyiswana emhlanganweni, ibandla lomnyama lokwatile namhla unjani libafati badvuba inyama. Ngalamafishane ngoba sebangivile-ke bazalwane. Ngisebenzele uMateyu ke-16, get behind me Satan. Peter bekade khulumela nje kanti wengovolo sekungeni. Nakhona kucala kubi Peter uthola sambulo. Uyakhukhumala ngoba bazalwane maye iBhayibheli linakho konke kuthi nje ufuna uli-analyze kahle. Ngiko-ke kunabo umfundisi mnisi. Kuthi Peter ungathola sambulo hamba uyeholola ku-altar, protect yourself because nemagagane netintuli nakho konke bokuchuza imigcobhe. Wena sambulo lonaso, you need to pray according to the level of your revelation, so that angikusho nje, according to the level of your revelation, number 1, to protect lesambulo sitholile wasiniketa abazalwane ukuthi ungabe ungabona umbagicela la ngemoto uvethi umithisile sokumithi sosesibhedlela sokulahleketa imali ulahleketa inkomo, lekuthiwa i-after attack. So angiphinzi, pray according to the level of your revelation. That's number 1. Then number 2, kutase kuba khona-ke ukuthi so that you get another revelation. Kukhona lo bukanzi udile revelation uNkulunkulu akamniketi oba Galatians 4 uvela asho izindvodzana noma indlalifa as long akafika 18 i7. So you grow for a revelation. Kubhale lokho, you grow for your revelation. Anyways, simemete letinkonzo bazalwane ukuthi sitabe sifunza liviki lonke impela bazalwane. Swatini will never be the same. Njoba nje sathi kukhobozela ukuthi sichamuka ne-second leg la. Aphinde sibe baningi sekuthi inyalo careful lesikuphethe inyalo bazalwane kusho kubuya kwaJesu kuhlithwa kwelibandla. Mfundisi ukhefuli sekuningi lengufundzile uthi Pawula kuGalatians 6 akungabikho umuntu uyebonela lo mthinzi wakho mina nginetibadi talento le. So nanathi bazalwane ukuthi sidila lokuningi la sifike sabona khona sangcunza lapha sangcunziswa sashaywa lapha samukulwa lokunye nathi sandvanata kiko sakubona lokhu konke kufe wangena lamgodleni ukuthi nyalo kuhlangabetha Jesu kuhambe emadvodzana kukhokhwa abantu labangibo futhi-ke siyathi khona labantu agrejectwa kwalibhayibheli liyakusho. Kodwa-ke ngiconcerned ngoba sitawufika kulokho ukuthi nako sitabe sikufundisa ukuthi nosibala belikhulu nje namhla emhlanganweni izilento ingakushiya ngoba you come back to your sense njengoba sengibekisa olugesi awunangigesi incebe elusha belithuma sophinza ubuyile ngokuthiwa kuyacinywa lapha ngathi ubuya athi so utawuva kakhulu nje kube i-light inye ukuthi ifakeni on sitobona sawubuyile gesi ngoba umbona ngani wena gesi ekhaya sobuyile kukahle lokho sicimela ama-fridge nani at least i-globe ungakhona kuyilungisa yona nabe gesi ubuye unemandla. Nakona lokho sengikufundisile. So uma lento sekushilo uvuna amahloni nasemndenini kukhona nje bebasemngcwabeni nini
Ngoba kuyafika ofisini lethu, mfundisi siyabonga ukusithandazela abatshali umngcwabo uhambe kahle. Amane nje kube sekuvela nakho. Hawu mfundisi, hawu, mfundisi, hawu, phindze emngcwabeni kuyenteka, mfundisi besikhona ukuthi yathi bazalwane, sesingcwabile next week siya emalobolweni la khaya bekuthokotiwe. Siyabonga nje ukuthi sesingcwabile, bekuthokotiwe, sesingcwabile next week siphinde futhi siyothokota. Sicela-ke singaphinde kube nemingcwabo le, ngoba la emkhathini nje bekuvele kubekiwe ukuthi siye emalobolweni adzadewethu emzala wami, duku. Then ingena kusalungiswa sokungcwatshiwe, sekulungiswa lena, nawu ubani usolukhuni. Akusini bazo, ngicela phindze ngibuyele ukuthi akuyuze umfundisi lo uNkulunkulu amsebenzisa ukuthi ngimi. Kungena moya waNkulunkulu ngesekule. Kanjalo-ke nemoya waSathane uyangena, nokusebenzise nje. Kube lukhuni nje. Angigcine-ke ngalokho ukuthi-ke sona Peter uyeva buhlungu, get behind me Satan. Pray for your revelation kuze ukuthi unga-attack. Futhi pray for your revelation so that you get another. uNkulunkulu abone ngakuniketa lento la ukhukhumala, ayikulimata, ayikubangeli ditha. Lolu hlobo lona liphuma ngaphandle kokuzela nokuthandaza. Why emabandleni kuyehlela izinga lokuthandaza? Neke ukuthi-ke bazalwane lokulimatana lokukhona ukuthi bani sokulimatile, bani sokwendekeni. Yonke le nto uyabona nje ukuthi ubombona umuntu, labanye bayakhanya, nomunye untima, nomunye nje thina nje sinale gift of discernment. Umbone nomunye kuthi noma ngabe ngubani, umbone noma agqoke isigqoko sakhe nje, usubone nje sinemadimoni. Sekuthi nje nikubeke kahle ngithi thina lesinamalungelo. Uthi lo munye le jacket yakhe nje, nale jezi lahlala ligcoka, nale shirt lakhe, nalo tie wakhe, nale catu, nale moto yakhe nayingena nje, babezibani iyapaka lapho. Ubone nje kune presence emadimoni. Ngiphinze nina ningakusho nikucaphele, but uyangiva lokuthi ngisho ukuthini. Ngoba nawucabanga nje ukuthi phela emadimoni akahlali la kule jacket, nakuPeter nje nakuthiwa get behind me Satan. Beka le ngekhathi le kule inner man. Just like umuntu onathako lo bhema. Ngize ngabanaka nje bantu, umbone lo muntu uyaphuma. Noma umbone efastelweni nje noma kuphi umile. Nale jali iyabhema lapha. Wendani lo muntu uyabhema kancane. Nakafika lo Mescafe baboneke bayacoca. Hhayi kabi ngisengabona aba baseBhunya, kunenzawo lapha. Lo ngathi vele kuyiphakhanyana. Bakithi. Bantu baseBhunya sanibonani egameni laJesu. Siyedada lapho. Nabafana labancane, bathi labanye kusengihojeni, nala kulozitha ikhona. Uthi nje uyabuka labantu bahleti nabani lokho ucabanga ukuthi akabhemi umuntu ambona naye emva kwesikhathi mhlawumbe sho beka ngalo ligwayi emva kwalokho utabona bambambela hawo. Uma nje uyabuka yini le nto le? Ngile khathi. Le nto ifuna tshwala, le nto ifuna ligwayi, le nto ithi aliyogwaza umuntu ifuna ingadi. Umuntu unento la ngekhathi. Njengoba nomfundisi ibhizinisi nawumbona, maye nangu babe nangu, nami le ngekhathi. John 10:10. Sathane beka bese uyabebela labanye. Siyambonga uNkulunkulu ngaleli dinto. So yendlulisa mzalwane. Phindze futhi banake lokuya emhlanganweni nje nasesontweni naka. Lokuthi bani unake nje, ubani unje, nale ndlela la kubuka ngayo, nala ebusweni, uthi uyambuka nakagqokile ingubo yakhe. Thina-ke lesithandaza umbone lo munye nawe uyehla uyenyuka, utawubona leliso, lo munye umbone nakathandaza. Ngabe bakhona abantu kuningi nje uzuhleka uthi yabonini. Senta njani-ke? Kunye bazwane amaseko lamathathu. Bodokotela, bonesi bathi nawugula babe sibani. Ngiyakhuda babe asesicale sidle ibhidu. Asidleni kahle. Nalapha impela Word of God Prayer Fasting, WPF. Lokuthiwa umfundisi wabalekelwa, umfundisi angibuta ukuthi ngisazela yini esibhedlela nje udokotela nje nakathi usadla ibhidu ufuna umkwatele. Kugula wena. Why maswati nibalekele maseko lamathathu? Kude lesingakuphila ngaphandle kwalethi nto le. So nalo likhambe. Futhi utawukhona na udla kahle emhlanganweni, ngisho la ekhaya kini mina nasesontweni. Utawukhona na uhlezi uthule nje. Kwasho ingoma yathi thula ubheke lokwenteka emhlabeni bese ukholwa yivi. Ngiyayithanda le ngoma. Kuyandlula konke okusemhlabeni, izwi lenkosi limi phakade. Kholwa yizwi. Elikushoyo njengoba kunjalo. Elikushoyo njengoba kunjalo. Imibuso iyavukelana. Bese-ke lo verse 2 nasathi thula ubheke lokwenteka lo muntu ngasibeke emenzabeni nathi asobuka nemfundisi njalo uthi bukani nje bazana emndenini nakukhuluma uthule ngesikhathi kanje ubheke phasi uhle nje uthi umbhaza abantu ngeliso uphinze nje uthule
James uthi boshesha kuva uphuthe kuphendula. Ndathi bona leti into leti bazalwane. NaJesu wakusho wathi a brother will betray a brother even unto the point of death. Brother kakasho lapha ukuthi nitawula kaDlamini nonke nitawula kaMnisi. Even in the church. Uve ukuthi ubani ukulimete. Siyophephiswa ngeke sihlale sikusho kuma-video onke emfundisi. May God bless you. Asibule abangade macinga Satan tiphephise. Sheshe kuva uphuthe kuphendula. Angisho ukuthi bese uyathula kuphendula into letinyo bese bazana balimisa uzwe levesi. Hayi mfundisi, kusho wena ukhote levesi. Kunekhona la khona bese undabulima nongaphenduli. Hayi kusho levesi. Ngikuphi la ufuna uve khona uphuthe kuphendula. Asikukhethe letinto leti. God bless you. My God.